अस्सलाम वालेकुम। The Relations Authority Korea Genda podcast series के have an episode مرحبا. मैं तो كم episode हासो करे फावनी रमुआम हो गई ना था बहेगो तो. मैं तो episode गालोड़ा को बारे डागा नानी principal labor relations officer modify शाहिद. बड़ा बड़ा مرحبा episode का बारे डागा ने वित्रेश कोरिया. रमुआम हो गई ना तो कि वजीफा बेगान फांसा सेवन माता दाशम. वजीफा दा को रफरात का रमुआम special में कोरें दिन मा हमसे फावाइना तो कबेदा. Without the fund domain hakoni ko faratika. Ramlan mo gina ya mi hakoni wazifa pe kanon ga dashun de rasa masaka kora hol ha de mo sa forno. Ramo mo gina ko ta ba be for na de bakting hastrofiavis at first hastrofiavis. Ramo mo gina ko ta din ma kanon lazim kora wa ki me mare inde. Wazifa pe kanon ramlan mo gina to ko to ka din lazim mi kora ni ting hastrofia. Nama vis wazifa de farata kumberno warna me abure ni tora ves de verne ka. ಕಾನೂನುಗ ಕಂಡಳಿಫಾವ ತಿಂಗ್ ಆಸ್ಟ್ರೋಫಿಯಾಯ ಬುರೆ ಮಾತನು ದಿನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಾಡಿ ವಿಧಾನ ವಜೀಫಾ ಅವಳೆ ದಿವೆ ಮೋಜಫುರ ರಮ್ಮಮ್ಮ ಗೈನ ಹಾಕುವ ಆಗತ್ತೆ ನಮಸ್ ದಿವೆರಾಜ ವಜೀಫಾದ ಕೂಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿದೇಶಿ ಮಿಸ್ ಮಾರಕಿನ ವಿಫರಾತ ರಮ್ಮಮ್ಮ ಗೈನ ಹಾಕುವ ಅನಿತು ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿದೇಶಿ ಮೋಜಫುರ್ನ ದಿವೆರಾಜ ಕಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಾಣ ರಮ್ಲಾನ್ mo gina ya dino me varni wazifa de faratuge ihtiyaru ka kamengai den ekotuge matin e mojafurna Ramlan mo gina ya derna mo come mozafa ka vesting astrofia de man. Rammo gina hakum ga gano no kadala wa ki moddete ide to. Gano no ga ki moddete kadala ferne. Rammo ge calling interview kore fa wa namas Rammo ge fahum wazifa hamaze fa wa mozafuna Rammo ge ina hagwar to mi ufede suwale. Mi halutu ga wazifa de faraton kene to amal kuran sai wada ganna mani. Tidana vi halatu ga tibe mozafurna Ramlan mo gina ya tino lazim be karne no. वजीफा अलग गोले मोजफर न की फुरत मते मस्त प्रोबेशन गति पे मोजफ मेको तो प्रोबेशन गति पे मोजफर न वस रमलाम हो गई ने हा गोवाने तो आदत प्रोबेशन के मत तो गति पे मोजफर न वस रमलान mo gina ya देवान वजीफा वक्कुर मुगार मत दो कल मुगार नोटिस के मदद गति पे मोजफर न वस हम रमलाम हो गई ने हा गोवाने तो आदत नोटिस के मत तो गति पे मोजफर न वस रमलान mo gina ya kama मोजफर न के फदन देवान Ting service charge at Ramlam ho gई na by bay for na de ruga hama ekkolag and de kama sarmana fa kore service charge at Ramlam ho gई na ekkolag moza for na de vidane to Service charge Ramlan mo gina ya ti inayata ki de inayata ka vati ve de inaya ves demwani working ko me mozafa ka ves Ramlam ho gई na di fa wani ko emas nema kore moza fo ko wazifa ma ke chenam emo ga baaki dosta ka ma fa sa moza fo ato le vidane to Ramlan mo gina ya tino mo fo mozafa nga to na inay to na tino le verne denga fada hala te me doere vedzena mo mozafa na mi authority masal ho shalim ka fursat le pinga wari Nema kore ya me ta ke kame fa kola Ane kore ves mi denne fada ne ves ka hala mak mi Ramlan mo gina ya ta kore ya ves ka masala ngole na mo mi authority masal ho shalam kore tinga बड़े शुक्रिया और विदा के तैयार बड़े बहुत करते हैं Ramlam ho gई na ta be ko to हमारा मुझे मालूमात के फॉर को दे कम गालो मेरे को प्रोग्राम बेले बेती वाले बड़े शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू